Ingdeng grihini lamet kuru polong kamteron karli arani mate kachikemo arani amai karbilang met amai tiri piasa hemalong kepadopon. Pini di furong ni hang along KSA asong atum election cepat tepon si bang hini amunit cepa unpon lo. Pini Diwar Baguri Inkora Trok Constituency Pesel Sipen Perang Kemai Kangi. Rong kilo longta karbilang met amai kuru po long kamteron aphan ceke modun. Karbilamet amai di Pulam Ding Road 3 kilo along kedo tiri piasa hem along Karlitang lamet kurupo long kamteron aphan cekemo amai pamanpon. Lason si pini wusik a ceklo ni phaing korasir kep arni Karbilamet amai tiri piasa hem di Pulam Ding Road 3 kilo along kedo tiri piasa hem along ingdeng krihini kecok cekemo arani amai padopon. Mai cengcia prang Karlitang lamet kurupo long kamteron aphan cekemo padopon. Bangso mai kacari ponji aphan bari ming tipen mai cepahem phupon lo. Kongchun bang Joy Singh Tokbi aluhi sarpo aman pen Prabhat Chandra taro pen cetong dun. Angpar ta Padma Siri anong ekelong dun abang phu Dhaneswar ingti Difu Press Club amai phu Bor Singh Rongphar Tiwa lamet amai phu Jonardon Pator Hukur Singh Rongpi Bidisar Karbilamet amai dunmai phi karon hansepi angparta lamet kaching hon ke thekiding atum sita cetong dun. Lason si pinilong kamteron karli arani paceton dun si karbilamet amai aro arim doan adim along ta cekemo padopon. Angparta lamet kurupo long kamteron akai alamo borsing rong pharpen thihek pen han barjupon. Ini Karbilamet amai kecing si amai ku pangdar amai ku lamkuru longkam lamet kuru longkam teronakai ini indengkri ini cikimuar ni latanso indengkri ini cikimuar ni nilitung Karbilamet termas kaunsil yang ini lungsing teronakai dan nilipan panjang lalu besar sini tumpang hang lo, pengbigaran mah yang telemesin penpinaan akhir itu asongja tum sami lamet kan kecerah tu asongja pitu cerah dan itu dulu, ledak yang tundar itu dulu, satu negara lo, ahok alang li longkang kerana kahai, alang li kahai long karbi alam. Lamet pecan lampu alam kabori hidung kena join ni sipini itu karbi lamet amai apa pada itu karbi long seni karbi long seni binaan lamet napjong cambong labane karong alam lasi bening deng kri ini karbi lamet mai founder amai ku longkam terona kahai karjong nohong ledu sudah ini tu karbi kai tu pan kerjumi apa tu lasi rangkan kardong pejo. Baiklah, polis semua di sini ada. Pada zaman saya, asal si long protein kami alam itu ada kardong sini atau apa sini. Saya dah berdua sesuatu anong saya itu. Asal di bina itu kan. Tangte pini labang so kecikimu bang, ladak coba mate along geprek tu lah. Labang kela lame kompun anda jadi akima suatu nanti. Kita dah siap siap sepi. Karbilamet namai abras pan pedagang kedu dan kita kedu karbiang long panana karbiang long kali akapres sampai sinanding sabras do mata atoni bangke asal dalam tu masalah sikim mau mai ke email tu maka tu along kali long tengke yang dung di mana bangke asal sikim mau mai ta apa milu ke kasih maka teron tak hai apa tu sikim mau dulu terus isi Karbilamet dan non kedua Naifu hari mingti lapar la komsun bang Josi Topi adalah itu mah tim itu soal paket ya asal yang kita yang saya buat alam dengan tinggal belum ada
Lason si pini di puarong su pialong rong ni hang along KSA mate karbilo charli asong atumpen cepatir pi ponsi pini wut lakhapon tanglo. Lason si pini election judet pen ke hai ang thekelong pon ateng lapen bang phomni cepate ponsi pini ke hai ang thekelong pon ateng ke latum bahai ni si cepahai ponlo. Lapen mirjeng kro abang harohini rap likera sirkep pensi cepahai ponlo. Lapen George Timong abang haro isira troksir kep pensi cepahai ponlonglo. Lapen non kepangri ponji atum lake pongchun bang George Timong lapen mai phu mirjengkro latum si pini cepahai ponlo. Rostom Halsen News Report Public TV Karbi Anglong. Namlo te ini cerong dulu, asi ini cerong walong bangke ke hai pune ini cerong ali, lak bangke ini tu pupune son kitchen with new ideas, kalau bangso ke hai nilai kai kan ini, kalau ben kadang nak dodoan kado tapi member satu kanghon itu ajone kalau bangso halo ke hai kanghon si ke hai. Aket tu naik bang, ini tunggu kado betak cini ni sih, handbrake mana lo ini pun kasih song bang ke kantang ni, jasong nong bang, ini tu mah apa ini laundry, kebakar siapa, kalau bang so, kemana lo, kado pun kado pun ben, nong bang education, anak untuk Karbi Anglong lo, education apa, environment that's a student organization in the case of Binapur, that's education. Pini Duarbaguri Inkora Trok Constituency PSLC pen Pherangke Mekangni. Pini all Duarbaguri PSLC pen Pherangke Mekangni bangso Pherangke Mekangni nangkok alam theke lapu henlo LA mate constituency ke thak la bangso puthak ke nilitum Duarbaguri PSLC pen ke chedon dunde lapen rada tum taludun nangni laki ilitum theta na ke sung dokok ta thek lasi ilitum rat do anta ningi siwasi dopen khamkhe do nangji pusi nilitum Duarbaguri PSLC pen ini pachini daklo to tangte pherangke thengno kaning jalam thele arjupon iksina. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. ini tum jakkan district nong Duarbaguri PSLC komite hoi penang tum perangke phanang ke pha penang tum perangke to setan mia pol penang chitong do no ko nang tum banda chorolo asa hok perang ke ne tum pini press meet ke do ke la no itheve tana jeni re tum Duarbaguri lo ele sinang ke thang puthak se ne tum ningkang samse apo se ne tum pini I thetheni setame ne tum katuning ri kang tu je konsul team tum ban la penen PMLA tum manda ke ne ke tuning ri akan sini tum pini press meet nah saya hok per bangke tum kini ye nang ye bangke nile tum abang takali la ngada rongo so tu pigla na pen kena ke the giding tum ta dola na pen belek social organization tum ta dola nah saya hala social organization rongo sa ta ke te ta ho na pen rong ro batum ke the giding tum te la so lam bangke nile tum nge je ko la so lam pali nahi polo se termin nge bang weden masa por bang dam thuong ong ko mola so lam na bangke je council atim tum se tame je Duarbaguri arar tum kichi dondun logo po nang tin kong na po mase nili tum bangke
pini press meet binang kok lo ase netun jasemet ke chuneng ri ke lalo kidam tema sonta tase duar bagori constituency si kami bogajan el elong padudun thora sonte mesenji poteni tun jasemet chuneng ri nasi nelia ko lanon rong kar birong asara me na pen ke kese tumpa na pen arong tin ha pen kro bagori kohora dire kekso kagojan an arar teman ditame arong teman ditame ngali tumpan chuneng kira lo nyari tum kasi donun beang thek na pen ningkang samteng thek bang ke chipaklang don vote mesenji atema nili tum det ke chipaklang chabang ke ne tum bang ke ene to APCC opposition party lo pose nili tum alam bang ke lan agro yang thek na ne jata hai baki kroya bejata hai pose ngali tum duar baguri arat lanang ke parlo area ana tum thot pakte ini to pan isi consideration do ipusin nili ngali to pan duar baguri rapan chuneri do nase nele tum lan chota kalila nasi pini lo dak press meet ke wana bank lalo ala hok per bank ke memorandum pine ne pinangi apran setamine tum la memorandum setamine tum IPCC hoy pe setamine teklab lo nasi memorandum ke pipu bank ke ongdung karpiang long ara tum bank na chini dun le je la tum chidon dun de ba chidon dun lo ba aja setamine memorandum pipe same na chini dun le je ke chidon dun de dekta la so pose pini ne to press meet ke bank lalo ne to memorandum se tame summit po na pen ke la media hoy pen ka ke no ara pan an man ke chuneng ri lo je ne tum duar baguri ara da tum la heli sinang ke tha puta ke ning sam se busi ini ne tum tipaklang dun kado Pini ni phaing kora sirkep arni ni pialam ni chinghon chenam mate kar bilang meramai kurupo kar litang long kamteron kedamtang surihini ra kep busik ing kora sirkep arni arong chewai jui pini an ingdeng krihini choksi kar bilang meramai tiri pipen danglok kar bilang met amai aro arim atum anta chekemo asai dengpon lason sip rong thilu pathua klam alongta kar litang long kamteron aphan chekemo dun labang swasai along kar litang long kamteron aphan panong si hirjir sitame sangpon lapen bang swamai along alhisar po aman pen kachetong dun kar biang lo Thomas Council EM Surya Rongphar hirbang onteron amlukhi sport association president lapen penang an aman kedoatum chetong dun si chekemo asai pachun pot